Ebi bigamirwa bemeza ba district ya Shema babiri nabugana habarukwembera PDM harenguro moroka hamwe n'abakuru b'entebe za kashatu ambuga nkuru za district G. Some chairpersons don't have time for PDM program. They only read in their free time. Ngogo kureba mu hata nakora nasibanire nazomka bara kunywa mukabi. That is how chairpersons do PDM. Our chairpersons ba SACCO tubaronde busya. Ahabo kubahinaga kuri bintu batakumanya komponite ati abaruyo SACCO. Abarukwe bembera za SACCO za PDM zikozire kubi betongineho. The other banks pride obtera some banks ziriya obuhereza mu kauturetera aha SACCO kauntera konka kumaje kutransfer yo kwiha yokwe mwatsishana message yo kuja your transport will be refunded. Fijahan to asibencha Hati wale wapo wenye challenge ziziko kumyaka yini kat foni ni wewe forward la tore ro kole ruji tukompu kutonja ibu kupusi tukatonja patonja mwe hata maganya ka bwire hata mlikuma ko kubira netaro tutanke na nini interfix. Mukuru w'entebe ya katana wa district ya Shema Jemima Tumwishe Buhanda arabwira abemeruka barokwe bembera PDM ngo bakore umurumo gwabe bintu bitakabehindukine. Ninyenda kubagambira ngo hariho kintu cyone cyo gukora ubundi kitine uburuhe bwacyo konke kintu ekiwayegiramo okunzire nangwa na cyagiro buzibu nogezeho nko kubasa ureba ngo bwo buzibu waburugamo konka utagire kwetongo. Of course we have to put in transport to do what, but sometimes we know that it is not always enough. That's why I have to thank you. Ejo tablet ni property ya government ya Uganda. Ti property ya parish, ti property ya CDO. Nukureba ngo uzakozesa baje. Owo erabureho ningora gikozesa kubi. Uzakumujunana okozesa kubi property ya government. Omugandi za SACCO ngaganemwe omu district y'Ibanda utwarire mu municipalities tungereza akanyabwingi z'ikika cha TAB okutambuza kurunje mirimo ya parish development model. Tabze zihirwe ba chairperson baza SACCO abemeruka hamwe na community development officers. Bazikoze seje ari umuntu akushashura kubika babaze kubarondora ninga baronde bazikoze seje kwateje ari batazikoze seje turokutwa kwaza kaheze fure bashemerira akwa senteze tizokurya senteze nozo kukozesa nyine bwanyuma imyaka 2-3 akazigarura tukazihereza abandi bantu. Umuhizi w'umushugana sawe nkora ya PDM mu ihanga Jovrin Karisa nuwahireyo tabuzezi kandi agizire ngo nibija kuzukuratereza okureba kuzirukoresubwa tuzibahire zuhurire tutukwenda excuses ukandi mbire ndiyo mbara abanye ba government gadget ya government bajiba ogigure ntuza kurisa abo kubabwire bwo musano bwiriyo tubizanire mu munonga twabyeyitira. Aha mukorogu mukuru w'entebe ya katana wa district y'Ibanda ayorekera kwataho abo urwenguzo buri mu ngore ya PDM. Aho kuzakona mu district y'Ibanda waza abantu batanu bashaka kujera ungu abantu ba PDM n'abagenguzi batana abantu bashaka nanga bana mbakujera ngo nguzira hariya tekanireka Gashakwa Mike atwakire hamwe na Timothy Mushabe.